ضلع کی چا پاکستان و ایران بارڈر بندش بابتہ نیشنل پارٹی بنجائی سروق و بلوچستان اسمبلی بعد ڈاکٹر مالک بلوچ اگو آل پارٹیز کی انجمن تاجران و بارڈر ٹریڈ یونین نیمگا یک دل لیا گندنن کتر جیکب بادا دو طبقی ماڑی کپ گرچا دو مردم بیران چکا ہوا شش مردم ٹپی ویل جیکب باد دمک جعفر آباد میں تگا پیشت کا لاش ٹپی دمک مردمہ کشتگاں اسپتالہ سرکتگاں لاش حجدری کاروائی پس کاہلے مردمہ دستہ دیگ دیتا بلوچستان دمک دکی سی ٹی ڈی اے کاروائی کنا ناپوریا گر او سیکیورٹی فورسز سرا اور شاہوار پنج ناشد کار جتر سی ٹی ڈی حکام ردا دکی دمک دبڑ پہاڑی دمک سرا کاروائی کنگے نیامہ تیرگواری تبادلہ پنج ناشر کار جنک بھی تک ناشر کارانی سیادی کالدم تنظیم چبتا سر وزیر بلوچستان میں سرفراز بگٹیا دکیا ناشر کارانی ہلا کاروائی سر دلجمی درشان کو تک سرفراز بگٹیا کاروائی بار زورو کی سی ٹی ڈی ایف سی او اے دگا ادارانی ورنانی بہادری ساڑھ تک سر وزیر بلوچستان گشتہ ناشر کاری خلاف ریاستی ادارہ سرجمی وڑا متحرکے مستحکم پارلیمان پاکستان نمائندگان مریم کمنز ٹیم لیڈ اعزاز آصف ٹیکنیکل لیڈ و علی عمران سینئر ایڈوائزر قائم مقام گورنر بلوچستان کیپٹن ریٹائر عبدالخالق خان اچیزئی اگو گندنن کو تک گندنندہ بلوچستان اسمبلی کارکردگی مؤثر جوڑ کنک پارلیمانی استعداد کارا مزید اضافہ اور جمہوری اقدار دیم روی درگتا جتائی امور سرا حیال و لیکھا درشان کنگیتا کوئٹہ در قانونی افغان مہاجرین انخلاء عمل تیزی اگو بڑھ جاہیں ضلع انتظامیہ پولیس مشترکہ کاروائی نیام باز در قانونی افغان مہاجرین حراست زیرانہ ڈی سی آفیسر سرکنک بھی تک سرجمہ جانچ پڑتال کنگا پر درست در قانونی افغان مہاجرین چمن بارڈر وسیلے یا ڈیپورٹ کنک باں مزن وزیر شہباز شریف گشکی دنیا زراعت پیڑتا دیما درد کا موتی قیمتی واحد ضائع کو تک مزن وزیر سروکیہ زرعی پیڑانی بحالی اور جدت درگتا مشاورتی دیوان دیتا کھاریاں گریز جنا اجتمی میان استمانی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلہ بھی تک آرمی چیف جنرل عاصم منیرہ گڈی مراگشہ بطور مہمان شرکت کتا انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر ردا شست کلاکا ندراجی پیٹرولنگ مشق مراد جوانی جنگی مہارت ودی کنگے مشقہ پاک فوج اب سے ٹیم پاک بیریا یک و دوس ملکانی 5 ٹیمہ بار زرتا بنجائی وزیر داخلہ محسن نقوی اگو اقوام متحدہ انڈر سیکریٹری جنرل امن مشن جین پیر لا کروا گندنند کتا گندنندہ اقوام متحدہ امن مشن نیامہ کبک گیش کنگے سرا حیال و لیکان درشان کنگ بھی تک اموہا محسن نقوی گشتہ پاکستان ہمک وحدہ اقوام متحدہ امن مشن پلہ مرضی کا پاکستانی افسران جتائیں امن مشن ہو عظمت کنگے اقوام متحدہ پولیس سروکی وعدہ پاکستان پولیس سروس یک افسر ہم کنگے دریائے سندھ کنڈہ آباد شہری ساپی آپا چھ بارہ دریائے سندھ آباد سی 5 لکا چگیش آباد شہر حیدرآباد شہری ایرو چاں جیڑان یاما چاں حکمران سیاسی گل پیپلز پارٹی نیمگا چاں اربا کلدار فراہمی او نکاسی آب واسطہ دیگ بھی تک چشکے انتظامی نا اہلی و مبینہ کرپشن صاحبہ آب و نکاسی جیڑا ہماوڑا سر وزیر سندھ مراد علی شاہ گشتہ کینال منصوبہ جوڑ بوگا نیلی سر وزیر سندھ مراد علی شاہ جلسہ چتران کنان گشتہ سندھ بہار آپ یک ٹرم پہ ہم کسن ندیے کینال معاملے سرا باقی گل مصنوعی زر شانی کن گیا اگا کسی سندھ آپ رکھیں کنا گڑا بلال بھٹوئی
براد علی شاہ گشتہ پیپلز پارٹی کالا باغ دیوا وقوع دیہاترا دفن کتا پیپلز پارٹی علاق کینال معاملے سرا پندر سازی کرنے دیے گئے. کراچی دمر شالتی ٹاؤن تانے حدودہ افسوسناک ویل پیشت کا سیکٹر C21 کچرا کنڈی اچا یک بیگت بند لاش برآمد بتر ویل حال رسگگو پولیس ویل جاہ رستہ اولاش قبضہ زورانہ قانونی کاروائی پوسٹ مارٹم واسطہ جن اسپتال سر کتا پولیس ردا لاش یک بیگا بند کنانا کچرا کنڈی دوڑ دیگ بیتا. اسلام آباد ہائی کورٹ NA-18 ہری پور الیکشن دھاندلی کیس درگتا عمر ایوبی درخواست سرا حکم نامہ شنکو تک ششداغ تیمی حوار تفصیلی فیصلہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگرہ شنکتا حکم نامہ NA-18 ہری پورہ گچیلیے پٹکولے خلاف جولائی سال 2024 چا بڑھ جائیں حکم امتناع عمر ایوب درخواست خلاص کرے گتا. حکم نامہ ردا عمر ایوب درخواست آمدگی سے دیما قابل سماعت نہیں. حکم گوشک بیتا آمدگیس فریقین اشکنانا قانون ردا الیکشن کمیشن فیصلہ بکا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گشتہ اسرائیل سرا امریکہ دستے و فلسطینی کوشا برابر شریکی ملتان کچیری چوک سرا غزہ مارچا چا تران کنانا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گشتہ فلسطین معلوف میان استمانی طاقتانی مقابلہ کن گئے 20 تاریخ کا پاکستان را دفتر درست چا مزنی مارچی بھی. اسلام آباد لاہور ہوار پنجاب خیبر پختونخوا گلگت جتائے دمگا زمین چڑھ مار بیتا معلومہ کلمہ طیبہ ورد کنانا لوگا چادرت کا زلزلہ پیما مرکز ردا ریکٹر اسکیل زمین چڑھ ترندی پنچ ٹک نو اجولا کی 94 کلومیٹر ریکارڈ بتا جبکہ شہ مرکز تاجکستان و افغانستان سرحدی دمک بتا. تیوگی ملک تا گستگی ہفتہ کے نیامہ شاہجہ چیزہ نہان گیشی ریکارڈ بتا ونجائے ادارے شماریت گوشی ملک تا گیشی شرح مزید کمی بتا انوگی ہفتہ کے نیامہ گران نیادی شرح 0.69% دا گیش کمی بتا. محکمہ موسمیات کراچی اتوار اچھا ہیٹ ویو پیش گوشی کتائے نیامہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ دا بیگی گمانے. محکمہ موسمیات گشتہ کراچی ہیٹ ویو بندات بیگی گمانے آئیچہ درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ دا بیت کا ہما کے معمول اچھا 4 بگر 6 ڈگری سینٹی گریڈ گیشی. وزن وزیر و دری کارانی وزیر اسحاق ڈار یک روزے دورہ افغانستان روانک بیتا روانگی چپیسر نور خان ایئرویز سرا میڈیا چا گپ کنانا گشتک افغانستان میں مسلم ہمسائیگی ملکی دوئی ملکانی نیامہ برادران سیادیہ اسحاق ڈار گشتہ پاکستان ناشر کاری درگتا تحفظاتا و افغانستان کو شراکت داری ابید وسطی ایشیائی ریاست دا ریلوے رابطہ ممکن نہیں. منجائی خزانہ کی وزیر محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ و IMF دیوان اساری بیگی واسطہ امریکہ روانہ بیتا. وزارت خزانہ کی ردا ورلڈ بینک گروپ و IMF دیوان پیر 21 اپریل چا بندات بھی ہوا کے ہفتہ 26 اپریل دا بڑھ جا بھی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب دیوان اساری بیگی نیامہ میان استمانی بینک و IMF اعلیٰ حکامہ کو گندنند کا